Короче, میزنیم فوتبال رو میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم برادرو. رفتیم فوتبال چیه نام داره؟ PES 2019. PES 2019. короче همین بازی ما معقول شد. لیورپول کامنده که ما بازی میکنیم короче میزنیم قطعی بارسلونا. لیورپول پروتیف بارسلونا رفتیم короче. ما خب بازی را نمیتونیم خیلی بازی میکنیم کم کم بچه‌های میفهمیدگی اقرار نکنیم بود کی جشای تری میکردی جشای تری میکردی تا اولی که سر کردی رنگی اون بازی میکردی короче. رفتیم خیلی سر کوخی یه مالک Willkommen, liebe Zuschauer. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das Spiel hier überhaupt stattfinden kann, denn das regnet hier seit Stunden ununterbrochen. Die Zuschauer dafür schon mal mein Riesensrespekt. Die hallen hier aus, die freuen sich auf diese Begegnung und ich kann Ihnen mitteilen, dass das Spiel stattfinden wird. Der Platz wird zwar relativ tief sein, aber so wie ich von den Spielern gehört habe, überhaupt kein Problem. Platz spielbar. Das Ganze mit fast 100.000 Plätzen. Es ist eines der bekanntesten Stadien im Weltfußball. Wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen, dann weiß man, das ein absolutes Top-Niveau. Ja klar ist das so. Da ist die Chance. Roberto haut ihn weg. Ja, der Beweis der Auge. بگی سندره زردی یا بر خلق جان مرده سمیره دمبله نبود دمبله نه این فانتاما کشتن ما نگرفتیم که اومد کشتن ما کشتن hallo 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 şu bozuluyor ya araçlar ne oluyor Hocam اون گل‌ها زدن شرمنده میشم با این ویدیو کردن ما باید گل بزنیم Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Versucht die Gasse zu finden. Roberto Firmino. بله استه نکرد براتم استه نکرد پاتر این ابو بگیر Vermaelen. والله چیزی دخیلی آفساید واه چلیکی خدا لالا کالچوری نه کالچوری به نمیدونم короче братану любой команда شما گپ زنید اون اینجا اجرات تشنه کدوم команда را شوم میبینید این خیلی با Roberto Firmino. Sadio Mane versucht, bringt am Tor vorbei. Karma, ne izo kaçtım ay bozini. Bir bas tema bozini akın ki var ama fraud mutlu. Vaz bırak tamam. Deyim bozi şavu bırak. Arka time ekçe bozi. Arka korna gide arka. باید دیگه گل بزنه چی گفت چی؟ ما این دوباره تره چی را میگه سودیه را دار کن این را بی ما را زد پیشگوین دود غلطون حیرون نخواه ما حیرون به چرا میگه ما حیرون ما چرا قبوله این ماین سودیه را زنده Vermaelen. Sergio Busquets. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Sucht die Lücke. Mohamed Salah. Mohamed Salah und Tor. Und wie hole ich mir den psychologischen Vorteil für die zweite Halbzeit? Ich treffe kurz vor der Pause. Er hat's gemacht. Und das خواهی توپ زده است اینا شدید جرعت نمیکنه دیگه
چکار بگم خیلیه ریده شو کنه خیلی بیو کرده چی گل تماشا کنیم خیلی گل شد باجی تو خید نکردی که میگذره خیلی توست وارد نکردی واه ما رو گل هم بتون نمیشه تو خیلی خوشی خیلی میری سه مینوت عوض کرده ده 48 doch hin. 45 minut دیگه خطی 48 تقاقی کردیم در اینجا FC Liverpool führt nur mit einem Tor. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Besser kannst du das hier nicht verteidigen. Sucht seinen Mitspieler. Sucht die Lücke. Das ist ein Das Michi. Ma mettens da sam buzira. Rotam borba. Hayır Michel sen kuş karışı. Opa. Hay basa. So, 2-0 jetzt also. Upara. Ja, ja, es sieht aus, als sollte das hier zu einer ganz einseitigen Angelegenheit werden. Keita. Hallo? Yadam medavi kharda umikne yadam namedava. Sergio Busquets. Versucht den Pass da durch die Gasse. Roberto. Babala. Das ist Luis Suarez. Messi. Physisch enorm präsent. خیلی گرفتم شاید تایپ کنی سالو برو خیلی سفید Mohamed Salah. Nutzt den Raum auf Mohamed Salah. واه Gut gehalten vom Torhüter. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. او هم نه اینای پرگی و نه ایرم این هم نرمال میده An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Der Trainer wechselt ein weiteres Mal. Mal sehen, ob او کاله یا برمونده گل زد دیگه اون ده اخسانی را نور از اشته ایمونه میدامیه Versucht die Gasse zu finden. نه گذشت Das خوب ist klar مون erkennbar, dass die richtig Respekt haben vor den schnellen Kontern des Gegners. Und deswegen bleiben wir also schön Mohamed Salah. سالو چی خورد که استفاده برای Eigentlich alles که richtig gemacht, aber das war einfach eine richtig gemacht Riesenüberforderung. aber گل نشید تمام دیگه Spielt den Ball nach زور rechts. نزد Keita. Jordi Alba sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Er probiert es mal mit dem Heber. Sehr gut verteidigt, der war wichtig. sehr gut verdammt Van Damme Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Die wissen natürlich ganz genau, wenn wir dauerhaft bei ihm sind, dann Hopp, hopp, legen wir hopp, die Malades. Schaltzentrale lahm. Das machen sie gut. بله Gesehen und sehr gut Kam gelöst, diese Charakter hier. Situation. Luis Suarez will ihn da durchstecken. Hop Fabinho. چی؟ چی؟ Tönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. مالادسی خچیگا چیرا Die logische Folge. ای ها بکی گفتم ترگم بیستن هم مقصود باش نمادر Sie Hey, haben hoi, den nam Sieg sari korbo. eingefahren, das, weil sie wirklich vor این allem هم durch خیلی die جورات ده Mittellinie اونو ما gespielt haben. بریدم اورا اورا Eines muss ich doch اورا sagen, vielen Dank, Hansi Küpper, für deine Unterstützung am heutigen Dank. Nachmittag. Dankeschön Ich habe zu danken, Marco.